Le ua wha mautu mai le aso le whainga pālota mua ma le pālota tele lona lua a le atunu ua fuafua nei. Se wapaponga le nei mai a Rosalia Setefano. O lea ua whaeloa mai e le ofisa o le komisio whainga pālota aso ua whaataatia mo le whainga pālota le atunuu e peo na whaasilasila alo ia mai e le ao le mālo i le pō na pō. O le aso se fuluma le iwa o me o le a whai ai le pālota mua mo i lātou uanga wa a mo lea fo i vaenga ai o le aso warai le aso lua se fuluma le tasi o le māsina nei lava le whainga pālota tele. O le aso wharai le aso fitu o me i le se fuluma le lua i le awa uli. O le aso muli lea watu ina mai mo niso suita uva o le whainga pālota e toe fia whaawi i tua suafa mai le whainga filifilinga. Mo le silafia o le toe fo ia i o Samoa e whaatino lana whainga pālota. E afua mai o na o le whaai unga mai le au mamalu o le malo. Tui ma le li whano wa ale toa sua lau vi le lua. E toe sa ili ai se whainga malo e ta ia Samoa. I le isi 5 tausanga o lumanai. O na sātu langa tutusa numera na maua vaenga wha upu whai. Na tali ai po o ai o le a pale mai mo le isi paia inga. Le vaenga wha upu whai e puipui ai a tau o tangata. Ma le vaenga wha upu whai o le wha atua tua i le atua Samoa uatasi e ta ilua se fulu ma le ono. E le langolango ina le ta i o le fast ia fia mena o mi mata awha lea wha ai unga po o le toe whaia o le whainga pālota. Ai le ta i le HRBB tui le epa lupe soli arsa i le malia le ngoi. Na ia ta wai e matua langolango ina e lana vaenga wha upu whai lea wha ai unga. Sauno tui la epa o ai inga lava wha atu la fono wa wha vai ai le wha ai unga le ao le malo. Ma ua alanga tatau fo i lea le toe whai o le whainga pālota. E manino ai se vaenga wha upu whai o le atu la i mai le foe e taita ia le malo Samoa i le isi paia inga. Whaelo mai le ofisa le komisio whainga pālota o nisa tūlanga mo le whaatinonga o le whainga pālota o loma nei o le a whaelo mai le komisina o whainga pālota i se pepa o whaamatalanga. Rosalia Setefano mo Talafou.